Hej, danas sam htjela da podelim sa vama kako mi putujemo preko Airbnb-a 100% sigurno, a jeftino. Mi koristimo Airbnb već neko vrijeme, prezadovoljni smo. Danas vam pričam o tome kako mi to radimo 100% sigurno, a povoljno. Prva najbitnija stvar koju radimo je da bukiramo rano. Ono što sam zapisala ovdje kao tips and tricks, najbolji i najpovoljniji smještaj se uvijek popune brzo. Ako znamo datum, mi bukiramo čak i po nekoliko mjeseci unaprijed, nekada čak i cijelu sezonu unaprijed ukoliko znamo kada ćemo ići, zato što najbolji smještaji često budu unaprijed popunjeni. Posebno ako je neko mjesto prilično popularno. Ono što radimo prije nego što bukiramo smještaj, dogovorimo se kada nam odgovara datum, nađemo oni koji nam odgovara, onda provjerimo na poslu da li su oni ok sa tim. I onda obavezno pre planiranja putovanja pogledam za to vrijeme statistiku vremenske prognoze zadnjih godina. Znači odem na internet, googlam recimo Beč, vremenska prognoza 2000, mislim na engleskom naravno, vremenska prognoza 2024. maj i onda uporedim recimo, uglavnom imate neke sajtove gdje može da se uporedi recimo zadnjih par godina unazad kako je vrijeme bilo, tako da znam šta me očekuje, znam šta treba da spakujem, znam koje ćemo aktivnosti imati u skladu sa tim. Posebno sada kada imamo bebu, onako ne mogu baš da rizikujem sa tim stvarima, tako da se unaprijed pripremim za to. Savjet broj 2. Filtriraj pametno. Ovdje možete da vidite način na koji ja postavljam filtere, ovdje možete da vidite sve filtere koji postoje. Generalno ja ne listam nasumično, već pre početka traganja obavezno aktiviram filtere koji su meni značajni. Čekiram Superhost da budem sigurna da će mi boravak biti prijatan. Uglavnom odaberem Entire Place zato što ima i opcija da rentaš samo krevet, ima opcija da rentaš pola prostora što meni iskreno ne odgovara, tako da uvijek biram Entire Place kao cijelo smještaj. Za nas također tu provjeravam da li ima i poseban WC zato što, ili kupatilo, to jest kupatilo, zato što nekada se desi da neki smještaj prosto ima svega. I desi se da neki smještaji imaju recimo odvojeno kupatilo koje je zajednički prostor, tako da te neke stvari baš onako vodim računa kada biram. To ćete steći osjećaj u toku samog bukiranja, značite otprilike koliko šta košta i koliko da neke recimo cijene koje su nestvarne zapravo imaju neke začkoljice kao na primjer deljeni WC i tako to. U tim filterima koje sam vam pokazala možete vidjeti također šta ima od uređaja, šta ima od kao značajnih stvari u kući. I tu, na primjer, može biti veš mašina, tako da možete uštedjeti tu dodatan novac ukoliko ostajete negdje duže na pranje veša, na primjer. Uglavnom, mi smještaje koje smo iznajmljivali, bilo je veš mašina koje mi naravno nismo koristili jer smo bili samo po 7 dana, na primjer. Ali dobro je znati da, na primjer, ima veš mašina koju možeš da iskoristiš. U nekim smještajima se te, na primjer, ti uređaji dele, u nekim smještajima imate samo svoju, to sve zavisi. Meni konkretno ta stvar nije bila bitna, pa nisam brinula oko toga, ali dobro je recimo da imaš peglu za veš ili da imaš visoku stolicu za dijete da jede. Znači ima tako neke stvari koje su baš korisne. Možete da vidite ovdje naš vlog iz Beča, tu sam baš snimala ceo Airbnb i bila sam prezadovoljna, tako da također smo koristili Airbnb u Budimpešti, to nisam snimala i planiram u jednom videu da pričam malo o tome. Ukoliko vas to bude interesovalo, pišite mi u komentarima da li vas interesuju kao tips and tricks za putovanje po Budimpešti. Mi smo obišli svašta i stvarno vredi posjetiti, uopšte nije toliko skupo, a prelijepo je iskustvo zaista. Ono što također čekiram što se filtera tiče je Wi-Fi, da ima svoju kuhinju, posebno kupatilo kao što sam vam rekla i tako dalje. Treći savjet, čitaj recenzije pažljivo. Znači reviewovi su toliko bitni kod ovih stvari. To inače radim i čak i kad idem preko agencije, odem na sajtove kao što je TripAdvisor pa čitam reviewove. Airbnb ima svoj poseban deo gdje su reviewovi. Ono što je trik je kao prva stvar koju gledam nisu broj zvezdica, već koliko zapravo reviewova ima. Nikada ne iznajmljujem smještaj koji ima manje od 30 reviewa. Od utisaka, što se tiče utisaka i to reviewova, najbitnije mi je da je čisto. To je broj 1 što tražim. Zatim gledam da li se spominje u blizini metro ili stanice autobuske. Znači bitno mi je da ako nije već u centru grada i ako nije blizu nekih znamenitosti, da makar bude lako dostupno, da ne mora mnogo da se pešači. Također mi je jako bitno kada idemo u posjete gradovima da ima neku kao samouslužnu radnju blizu. Idealno je da bude recimo
u blizini nekih znamenitosti, ali to onda podiže cijenu samog smještaja, tako da generalno ukoliko planiram da malo sve šećkamo, to mi nije kao najbitnija stvar, tako da u suštini to je ono što bi bilo lijepo da ima, ali ne mora. Znači nikada ne uzimamo smještaj koji ima malo recenzije ili koji nema uopšte. Također i kada gledam te recenzije, upoređujem recimo, pošto kada gledate recenzije možete vidjeti da li je ta osoba ostavila više recenzija ili samo jednu. Gledam da to bude recimo, ako ima 30 osoba, da tih 30 osoba nemaju samo po jednu recenziju za samo taj smještaj, jer onda je to malo sumnjivo, nego baš pokušam da nađem smještaj gdje recimo 30 osoba je kao inače putnika, znači da je stvarno realno. Da su oni ostavili još negdje te recenzije, ne samo na tom Airbnb-u, tako da na taj način budem sigurna da to nije fake, zato što danas na internetu imate svega i svačega, ima fake stvari, ima fake recenzija, ima fake ljudi, akaunta, tako da svako danas može da napravi akaunt. Airbnb ti traži podatke lične i tako da na neki način si siguran, ali ovo je neki dodatan proces koji ja prođem, da budem 100% sigurna da je to prava recenzija, da nije kao fake, da nije namešteno. Onako izbjegavam te rizične situacije, pogotovo sada kada smo sa bebom, ali i prije kada nismo bili s bebom, kada smo išli sami. Ne želim da vidim neki fake review da je sve super, dođem tamo potpuno drugačija stvar, tako da reviewovi su mi najbitnija stvar. Naprimjer, što se reviewova tiče, kao što sam vam rekla, da li je blizu znamenitosti ili metroa, da u okolini ima radnju za namirnice. Također najbitnije da vlasnik smještaja odgovara na poruke i zahtjeve. To je jako bitno u slučaju da se bilo šta desi, na primjer ako idete zimi da vam ne radi grejanje ili leti klima, ne radi šporet ili nešto se u međuvremenu desi, što normalno neko ko sređuje apartman neće primijetiti. Jako je bitno da imaš kontakt sa vlasnikom. Također je bitno da vlasnik odgovara brzo na poruke, jer nekada se desi i da recimo se sam check-inuješ i dobiješ recimo uputstvo za check-in i onda ti je bitno ako recimo neki deo uputstva ne razumeš da taj vlasnik hoće da odgovori ili da ti pomogne. Nama se desilo u Beču da je žena baš pomagala vezano za parking, znači stvarno je bila koliko je god moguće da nam oko toga reši problem. Stvarno nikada nismo imali loše iskustvo i danas sam htjela da sednem da podelim s vama sve načine, pošto se bliži sezona letovanja. Ljudi uzimaju first minute i to i mi također, tako da sam htjela da vam ispričam kako mi to radimo što se tiče posjete gradova, švrćkanja tamo vamo čak i po par dana, pošto Airbnb ima i opciju da iznajmiš na par dana. Broj 4, savjet koji mi generalno nismo toliko radili, je da provjeriš da li ima pogodnosti za ljude koji odsedaju duže ili za nove listinge. Ja, kažem vam, ne bih koristila pogodnosti za nove listinge kao smanjenu cenu i to, jer ne bih rizikovala, jer sam s bebom, ali možda recimo bismo rizikovali da je negdje bliže, na primjer, pa vidiš da je lijep smještaj stvarno ili čuješ, ne znam, recimo da je to neki listing, pošto nekada se desi da jedna osoba listuje više apartmana ili smještaja, tako da ti možeš bukvalno od te jedne osobe da uzmeš neki smještaj koji je novi, koji nema recenzije, a recimo ima pogodnosti i smanjenu cenu zato što je novi i nema recenzije. To mi je ok, ali inače vam ne bih savjetovala da uzimate nešto što nema ocenu. I mi to nismo koristili pa ne mogu puno da vam pričam o tome, ali ukoliko neko želi da ide na duže, čisto da znate da postoji ta mogućnost. Broj 5 savjet je iskomunicirajte svaki sve do detalja, znači sa osobom koja vam iznajmljuje pre nego što krenete na put. Naprimjer, znači oni treba da vam daju par dana pre, možda dan, dva pre nego što se check-inujete, sve savjete kako da uđete tamo, posebno ukoliko je self-check-in. Daju vam sve informacije kako da dođete do tamo, koja je ulica, koji je broj, gdje će se nalaziti ključ, pošto ključ je obično sakriven u nekim kutijicama koji imaju katančić na sebi. I onda ti oni tačno kažu, kao recimo, ne znam, kod ove i ove radnje naći ćeš ključ, ključ je u crnoj kutijici, na primjer, ili ne znam, drečava u crvenoj kutijici, otključit ćeš je ovim pinom. Moj savjet je, pre nego što krenete na put, da slikate ta uputstva, da imate na mobilnom i da podelite sa vašim saputnikom. Ja obavezno slikam ta uputstva na mobilnom, da imam i offline, znači ne samo kad imam internet, nego da imam i u svojoj galeriji. I onda to pošaljem i Kristijanu i on sačuva da ima u svojoj galeriji, da bismo bili sigurni da u slučaju da se desi da nemaš internet ili da se bilo šta desi, jedan telefon nema bateriju,
da drugi telefon ima to u svojoj galeriji, tako da to je neka dodatna mera predostrožnosti. Idem malo tamo vamo, ali hoću sad da vam ispričam detalje. Što se tiče komunikacije sa osobom koja će vam iznajmljivati, znači jako je bitno da iskomunicirate sve. Naprimjer, mene je baš interesovao parking u Budimpešti i žena mi je rekla da nema mogućnosti za parking kada smo htjeli da idemo autom i onda sam odustala od posjete tamo automobilom što se tiče tog konkretno smještaja. Što se tiče, na primjer, smještaja u Beču, mislim dajem vam samo primjere što se najskorije dešavalo. Pitala sam baš kao za detalje, da li ima negde parking u blizini, da li je ok da dođemo sa bebom, ne znam što sam još pitala. Pitali smo za okruženjima, da oni nekada ti pošalju sami kao recimo listu dobrih restorana, pošalju ti Google mape, recimo listu dobrih restorana na Google mapama, bukvalno podele s tobom sve detalje, tako da uglavnom su ljudi normalni na Airbnb-u. Ja nikada nisam došla u situaciju da imam neko loše iskustvo sa nekim koga sam kontaktirala, tako da nadam se da će i vama to biti slučaj. Pišite mi u komentarima ukoliko ste vi imali iskustva s Airbnb-om i kako je vaše mišljenje o tome, ukoliko ste već putovali, a ukoliko niste, nadam se da će vam ovaj video biti od pomoći i subscribeujte se na moj kanal ukoliko niste, ako vam se sviđa ovo o čemu govorim, ako vam se dopao ovaj video. Broj 6, savjet koji sam već malo spomenula, o kome sam već malo pričala, jeste da istražite okolinu. Znači, jako je bitno da u okolini imate autobuske stanice, da imate metro ukoliko postoji, da imate način transporta ukoliko niste baš u centru grada, da imate samoposlugu ukoliko vam je potrebna neka namirnica, jer Airbnb možete da iznajmite sa doručkom ili bez, znači to je princip Airbnb-a je kao iznajmljuješ smještaj i uglavnom nema doručka. Mislim, ne uglavnom nema doručka, nego ukoliko želite povoljnije, savjetujem vam da birate bez doručka, zato što se doručak doplaća, naravno ulazi u cenu. Mi smo uvijek išli bez doručka, uvijek možeš da skuvaš neko jaje ili prosto da istražuješ neku kulturu mesta gde si, znači istražuješ njihove doručke, istražuješ njihovu hranu, njihovu kuhinju, tako da mi je to bilo onako bez veze da prihvatim recimo opciju s doručkom, zato što nekako više sam avanturista kad je u pitanju kao obilazak gradova. Također je bitno da je to mesto osvetljeno, da je sigurno, znači da nije neki geto ili tako nešto, zato što nekada cijene budu jako pristupačne zato što su u nekim lošijim krajevima. Ono što se nama desilo jednom kada smo putovali je bilo da smo bili u jednoj jako lošoj zgradi i žena je napisala baš kao izvinite zbog izgleda zgrade. Hvala Bogu, mi stvarno nismo imali nikakvih problema što se toga tiče. Znači niko nam nije bio pijan oko nas ili ne znam, niko nije pravio probleme, samo je izgledalo jako ružno. Spoljašnjost je izgledala jako ružno zgrade i unutrašnjost zgrade, ali kada uđeš u smještaj bilo je sve sređeno, sve je bilo tip top, znači sve je bilo baš lijepo. Ukoliko nađem sliku dodat ću je ovdje, ukoliko ne, verujte mi na riječ, izgledalo je super, ali samo taj interijer same zgrade je bio bez veze. Savjet broj 7 je da plaćate isključivo preko Airbnb-a. Nama se nije dešavalo da nam neka osoba ponudi da plaćamo na drugi način, znači mi smo plaćali isključivo preko Airbnb-a. Imaš opciju da platiš u cijelosti odmah i da platiš pola sada, pola kasnije ili tako nešto. Mi smo uvek plaćali preko kartice Airbnb-u, na taj način smo plaćali smještaj, znači nikada nismo dali novac na ruke ili neke tako načine, uvek smo davali novac preko same aplikacije. Mislim, nakon što ti rezervišeš, pošalju ti način da platiš, ti platiš karticom i to je to. U principu jako je jednostavno i nema nekih mogućnosti da praviš greške. Tako da što se plaćanja tiče, to je moj savjet, ni slučajno nemojte plaćati na nekim spoljnim sajtovima van Airbnb-a. Plaćanje na Airbnb-u se vrši baš na samom Airbnb-u i oni vam garantuju povrat novca ukoliko morate da odustanete. Nama se desilo jednom da smo morali da odustanemo, bebac se razboleo i onda sam morala da otkažem. Svaki smještaj ima svoju politiku vraćanja novca. Ja sam otkazala bila par dana prije nego što smo krenuli jer smo odlučili ipak da odustanemo, da ne rizikujemo. Tako da su nam vratili novac u cijelosti, ali što je bliže vrijeme tom dolasku, to se, mislim, manje novca vraća. Tako nešto. U svakom slučaju, svaki, kažem vam, smještaj ima svoju neku politiku vraćanja, pa naravno pročitajte i o tome pre nego što se odlučite, jer nikada ne znate šta može da se desi u nekom trenutku, recimo da se razbolite ili ne znam, neka porodična situacija zbog koje ćete htjeti da otkažete put, pa nije loše da imate tu sigurnost. Naravno, vraćan mi je sav novac bez problema
i kažem vam, to sve ide preko samog Airbnb-a.